Ngakho-ke izwe engilaziyo angisona isivakashi. Ngamukela zona nje ivakashi lezi zifikile onduli. Beqhamuka le koNtsimbini koClermont. Ayibonga Nkosi. Ngumfundisi wasekhaya. Ngihijackiwe ke ukuthi angigcine ngibe khona kule nkonzo. Ake sivume ingoma ka147. Le nkonzo ke bangcwele sizoyipha inhlayisuthi yasezulwini yonyazi lwezulu. Zoshaya nje ke imfushane ngoba inkonzo yethu ngempela esuke siphelile mase sifunda umthandazo. Kodwa lamazwi noma leli thuba uNkulunkulu asipha lona lokuvuselelana nokukhumbuzana ukuthi sisekuyona indlela sihamba ngayo yini. Ingoma yethu ke ivesi lizoba linye nje kuphela 147 sithi izwi lezulu lizwakele emhlabeni wonke. Izwi lezulu, izwi lezulu yawuthetela insizwa. Uthazelani yesizindaba
Cela ukusinqamula maNazaretha. Cela ukusinqamula lo mfana oguqile, umfana kaSimelane ayibonga inkosi. Uyena obheke leli thempela, ngidlulisa ukubonga kakhulu ngokuboka abantu bekhona kuleli thempeli. Kukuhle kanje ayibonga inkosi. Ithempeli elihleli linama tiles. Ufane sihlale nje sibuhle bonyazi lwezulu. Siyabonga insizwa ukuthi manibheke ngala nanti ulwandle singaluhogeli silibuye ngamehla ayibonga inkosi. Ithempeli elihle lesiduze kolwandle. 10 minutes bafowethu siqhubeke nomsebenzi kaNkuluNkulu. Nansi list lapha ya ukuthi mase iqedile insizwa mase yaqhubeka ubaba umfundisi. Siyabonga baba umfundisi nawo wesihlonipha wafika kuleli thempeli laseThembekani. Amen. Nazi insizwa. Umfumela undulo oqala lapha ya. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Amen. Angixolise bangcwele. Kukhona umusho engweqile. Uvalo. Nokubuka ke ulwandle luseduze. Kuthiwa singaluhogeli kodwa silibuke. Amen. Ngingowakanduli isibongo ethempelini insimbini ayibonga inkosi. Bangcwele benkosi, njengoba silapha size kumusa unyazi lwezulu. Amen. Abaningi bangcwele kade bekulobile ngeinhliziyo zabo ukuthi ngosuku lwanamhlanje bazovela lapha eThembekani bezodumisa unyazi lwezulu. Kodwa kuphele umusa. uNkulunkulu wayesebabiza. Thina ke bangcwele sizozibongela kuNkulunkulu. Wafika kuleli izwe wazibonakalisa kithi ukuthi yena uphelele uvela ezulwini. Amen. Bangcwele benkosi, ngelinye ilanga umfundisi uMpanzi omdala wake waphatha inkonzo emzini waseJudiya. Uthi umfundisi wangapha phesheya kothukela uMpanza wayenomngani wakhe wayemthanda kakhulu. Uthi kodwa lo mngani wakhe wayengesilona iNazaretha, kodwa kwakuyisifiso sakhe ukuthi ngelinye ilanga abe liNazaretha. Uthi lo mngani wakhe wayemkhonze kakhulu emxoxela indaba kaShembe. Uthi kodwa into eyayinkinga kakhulu kuye wayengavumi ukuthi abe liNazaretha. Uthi ngelinye ilanga ambiza umngani wakhe, mngani wami ngiyacela sivakashe kwelinye lamathempeli ke siyodumisa khona. Uthi wayesevuma umngani wakhe. Uthi bahamba baya kuleli
ithempeli mabefika khona bafika khona umvangeli uthi ngase ngijabule kakhulu ukuthi awu hlezi umngani wami namhlanje uzoyikhetha inkosi yasekuphakameni. Uthi sathi masingena kwakusontela endlini ngalelo langa. Uthi sangena endlini sahlala phansi wayeseguqa umvangeli. Wayesethi inkonzo yanamhlanje sizoyiphathelwa inhlalisuthi yakwaMpanza. Wayengakagcotshwa ngaleso sikhathi. Wayesethi soyiphathelwa inhlalisuthi yakwaMpanza. Uthi ngase ngidumala kakhulu ukuthi umngani wami ngihleze ngikhuluma indaba kaShembe kodwa angayivumi namhlanje uzoyivuma kanjani? Thixo Kona mandla unke umsebenzi kaShembe ngakhuluma okhulunywa abantu beguqile bonke. Uthi yavalwa inkonzo wabusisa umvangeli saphumela ngaphandle. Uthi mase siphuma ngaphandle umngani wami uyabuza hawu Mfoka Mpanza yini indaba nibe nomona nendaba kaShembe? Yini indaba nibe nomhobholo ungaka ningasho ukuthi uShembe uNkulunkulu? Lendoda kaMpanza hawu mngani wami usho ngani? Uthi ngesikhathi lo ndoda efaka ijazi elihlaza inkonzo kunendoda engene lapha efaka isigqoko esimnyama nomjivo omhlophe. Mayingene le ndoda afike amaduze kwakho ngesikhathi uguqile. Uthi le ndoda konke ubukhuluma yona ebihlebela ukuthi ithi manje. Le ndoda konke kodwa ukukhuluma yona ebikutshela ithi manje. Inkosi yehla ezulwini
kulesi zinsizwa engilesabayo lapha emthandazweni wesabatha leli lithi makwandiswe kumphathi wenkonzo. Ngoba umphathi wenkonzo akaziwa umuntu kodwa waziwa uShembe kuphela. Umphathi wenkonzo umuntu esingamazi kodwa wehla ezulwini ngaleso sikhathi. Nalendoda kwaMpanza kwehla umphathi wenkonzo wame eduze kwayo wayihlebela ukuthi ithi manje phakathi kwamaNazaretha. Ngoba phakathi kwamaNazaretha kufuneka ukukhulume okuyikho. Ithi ingoma lapha ekhaya abangena bejabhile kodwa baphuma phakathi kwalomuzi bejabule. Ithi ke le ndoda uyiphathe wayiqeda inkonzo. Ithi kodwa uthela ufika khona mawusuthi inkosi buseni ikuzwile ile ndoda ekuhlebelile. Yathi ithi manje inkosi buseni ikuzwile wawusunqamuka wasuyiyeka inkonzo. Angizukuba mude kakhulu bangcwele. Bengimane nje ngivula inkundla. Ngoba sibaningi bangcwele kakhulu ziningi insizwa. Mina bengibhula amazolo. Kodwa ngalokho ukukhuluma izinsizwa sengathi njengoba siguqile lapha silapha singahlonipha. Sengathi singakhuluma okuyikho. Sengathi singakhuluma abazothi abantu mabephuma lapha bathi sidlile ethembekana ukudla okungcwele kwasezulwini. Bangahambi bebabaza ulimi lwethu olungaqoqekile. Bangahambi bebabaza ukuthi kodwa labafana besisiwaphi siphuthelwe into zethu emathempelini. Kodwa sawulalela abantu besidovadova ngenkonzo. Kodwa engifisa ukusho ukuthi njengoba silapha size kuNkulunkulu ayibonge inkosi. Amen. Inkosi ibuseni ekuzwile. Mina ngingumntwana ngingumntwana kodwa
ayikhethi inkosi enkulu yasebukhweni bokuphakama lo guqile umntwana kaMkhwanazi kwaMpukunyoni. Ngeke ngilisho igama lomuzi kodwa ngizosho igama lethempeli ngoba angazi leli gama lomuzi lapho makuxabene bani nobani. Ngoba babamkhulu wayishilo wathi nezibongo zobaba bethu nomkhulu bethu akohamba siyeke ngoba bayakhishwa ekuphakameni sebekhumbula iziduko zabo esibabonga ngazo la emhlabeni. Manazaretha ayingcwele ngicela ushembe hlalo limini lwami ngingawakhuluma amanga ngingamkhulisi ngamanga ngoba ngifuna inkonzo babazwe ngoba Manazaretha ayingcwele ekhabe nginobaba bawu7 kodwa ngikhumbula langelodwa ilanga ethi mayikhuluma ubaba ngithi kuye baba yebo baba ngoba babekhona nabaphuza utshwala kodwa besingasho kubaba yebo ngoba sasibahlonipha ngisho umfundisi nje ngeke ngize ngisho kuye ukuthi mfundisi baba. Manazaretha ingcwele njengoba kumhla ka31 May sisuka enyangeni enkulu amaflege ombuso wasezulwini ayindizela phansi aze andizela phezulu ngoAugust 1935 3 months umbuso wasezulwini wehlisele amaflege phansi kukhothema inkosi babamkhulu ithi mayivela enyakatho kwaMbazini ngengisayibala zonke idobhe yadlula kwankomo kayixoshwa lithi izwi Shembe ngeke usafika ekuphakameni kodwa isikhathi sakho sasifikile funa umuzi ayigugu kuwe lapho uzositshala khona inhliziyo yakho kuhambe umzimba usuye ekuphakameni. Manazaretha labe selithi izwi Shembe mthatha imizi ozokhetha kuyo kwakhethwa umuzi waseThembalimbe kwaba umuzi wakavela Bahleke kwaba umuzi waseMkhayideni kodwa ithikithi elalishawo babamkhulu lalithi ngizophela eFinikisi wathi mayidlule estopini eMbonambi hayi kwaMbonambi eMbonambi belindile umkhokheli uMadlanga amandla nongelezi ekhaya lo wathi ebhabhadiswa inkosi ubabamkhulu wathi ubabamkhulu mntanami khumula isidwabu ungene emfuleni ngikubhabhadise wathi selokhu ngagana kuleli zwe lakwamthetho angikaze ngisikhumule isidwabu kuleli zwe ngicela ngangihlazi nithi ade ngitho mama ababhenqa idwabu cha ngina unkosikazi sinaso isikhathi sokukhuluma ngendaba yalokho naye ma kushaya isikhathi sokuthi isitimela sifike babamkhulu waphephezela isiduke lomhlophe bakhala oMadlanga amandla khona iconnection ababe nawo noNkulunkulu ababona ukuthi ngeke sisaphinde siyibone inciko eMbonambi nganiqala ubukwazi ukusuka eMtuba usuke kwaMsanwe kwaMshawe uyofuna umuntu ufika umthole futhi ubukwazi ukumsetha uma ungeke umthole engekho amafoni sisalusa amathole sasikwazi ukuba neconnection nabantu abalusa inkomo ukuthi njengamanje inkomo seziyanyuka ukuze enganyusa amathole asivalele amathole ukuze bethi befika nenkomo ngaphandle kokuxhumana khona lento uNkulunkulu wayiyakhile yokuxhumana kwabantu ebe isiqedwa isikhathi siphila kuso nokukhula kwezinga letechnology wasephephezela isiduku lithema lifikiswe izwi eMaphosa station ilapho babamkhulu wabesehla khona sebheke eMkhayideni lapho babamkhulu wafike wakhothamela khona lapho babamkhulu wafike khona washiya inhliziyo yakhe bathi lifike ilanga akekho wayazi izwi lelanga nowake walibona likhuluma nowakwalizwa lishumayela ngeke ngingene inde kakhulu le ndaba kodwa nje ngikhuluma amazi ayisikhombisa okukhothama kwenkosi lathi malingena ilanga eparadise wonke umuntu wathi uzothini uthisha
angizukungena lapho ukuthi usihlangigujana nazabefundisi mhlawumbe iminyaka nesigaba ma ifika inkosi ithi abantu bonke abangene ethempelini isiyithathile incwadi ekhanda lebabelika babamkhulu ngoba uma ubuka ukuthi u20 isihlabelelo izihlabelo zala ekhaya ke khona ukubona ukuthi lokhu kwabhalwa ngabantu lokhu kwafika nezithunyo lokhu kwabhalwa kwabamkhulu uma usibuka isihlabelo 220 khona incwadi yabhalwa kwabamkhulu eyibhalela ilanga kodwa kukhona nomthandazo welanga ku220 njengaso isihlabelelo 219 isihlabelelo sabantu leso kodwa kukhona umthandazo kwababamkhulu esekhulekela laba bantu ababe sesigodini sosiza wasemthathu babilanga maNazaretha akulona iqiniso ukuthi inkonzo ka9 ubabamkhulu wathi ekhothama inkonzo ka9 yabisha inkonzo yangena ngo7 wakukhonzo lasha amagama amathathu lasha amagama amabili amathathu egabene ezintathu lingene eparadise emkhayidini umuntu uzoyifuna yena lapheka kobaba lathi ningazoni ningoniwa ubaba mkhululele eqhugwaneni laya komama kwathi uzothina unkosana uthisha onenyawo ezinhle kanje uzothina wathi ningazoni ningoniwa wabheka kumakhosazana wathi ningazoni ningoniwa wasengiyamthatha ubaba ngiyemisa kudokotela masuka kudokotela ngoba sengiyamthatha ubaba ngibheke kuphakameni kade khulumile entabeni egcina ethi baNazaretha kuzinkosi ezayo imvama kuShembe ma eyaleza akalayezi ngoShembe ozoba uShembe ka5 yena uShembe kakuqala noma elayize ngoShembe ka7 yena uShembe oqala imvama uShembe ka4 ulayiza ngoShembe ka5 oka3 ulayiza ngoShembe ka4 uthi inkosi ezayo uthi kuzinkosi enkulu uthi udumo lwayo liyobe lingangenkosi eyalwa nezitshayi kaJehova inkosi uDavidi eyabulala ama-Amoli nama-Amaleki uthi iyothi mayisina kuyozama zama umhlaba basho njalo ogogo bathi wayithi mayingena umahlombe azingungu bathi wawubona ngamahlombe umhlaba uzamazama angixoxela ugogo ngishilo athi angithanda ukukhuluma manga uShembe ngazalwe khona ngifuna ukumkhulisa ngamanga ngimnciphise ngamanga ngoba ngifuna kuduma uAmen ethempelini ngangixoxela ugogo ozala ubaba uthi msukwane kudikiza umhlaba wayibelethwe uyise kananga uNkulunkulu umfundisi umgaphi uthi kwakukhotheme usingungu singungubele nyakana sabhubuka siyozizwa indaba yafisa kaYisuthi singathathwa udumo lika yebo hey sizolahleka endleleni kaShembe eNazaretha ithi inkosi yasekuphakameni ngabuza kubaba kade ekhokhela enkonzweni ekhethekile ethi isono sokuphinga nesono sokuhlubuka ethi isono sokuphinga nesono sokuthatha siyisono sokuhlubuka ngase ngimbuza ubaba ukuthi baba yini ukuphinga wathi umntanami usemncane awukakulungeli ukuthi ukuzwe lokho lapha abaningi misiwe esigodini sosizi belindele umhla wokuphela ukukhala nokugehla kwamazinyo lapha abaningi esigodini
inkosi ezayo uthi yokhanda umgwaqo wathi inkosi ezayo iyobe iphuma esikoleni wathi yongena ngemoto ekuphakameni wathi izwe wathi inyakatho wathi iningizimu wathi yobe sihamba ngemoti wathi yohlonishwa abelungu bathi ayithi bayifika ko Durban Corporation abelungu bekhophoze uma selifikile ilanga lamalanga wathi yohlesha wathi yosatshwa ngisho ngabelungu bonke zonke izithe ezayiganga ngobaba omkhulu lezakho ngisho ukuguqa kwabuza ubaba ilanga wathi nini nanihamba nobaba nakhuluma kanjani nobaba nimi wathi nanikhuluma kanjani nobaba nimi ngeenyawo ngiyakhala maNazaretha ngiyakhala khona umusa wengane okuthi asimiyeke semncane kodwa kushaya isikhathi ingane bese iyashawa bona ngathi sikhulile sizoyimela imvimbo umfundisi uMpanza ade ekhuluma ngaye sibheke 23 December 2004 ngithanda ukukhuluma amanga maNazaretha ngoba mazike zakhula lezi ingane zayithola lento uthi ngangikhuluma amanga ngifile mina enhlizweni yazo ekubuhlungu ukubona irole model yakho iphume endleleni kanti bekumuntu obumthanda umthemba awuphinde uphile kodwa awuyi kuyo umtshela ukuthi yazi ubuye irole model yami kodwa usungiphoxile usuwenza izinto ezimbi sengiyaphuma kuwe ngiyofuna enye akulula ukuthola irole model uthi umfundisi uMpanza kimi sibheke emlindweni yewona mfana yini lo iphethe ngithi mina umshini wokushutha ngiyavidorize uthi Willem ukhuluma nomvakela uMpanza wayigana omamncane uthi Willem akakakulungela ukushutha lo mfana mncane wenze njani makiwe nhlangakazi ngathi bekungakaze ngiqala ukushutha wathi ungaqali uzofa uzobulala nezingane zakho ungakazali ungahambi phambi kwezitsha uzofa ngingamona engalutho umfundisi wangibuka ngeso kubamba nambathumba wathi mfana wami usemncane wena futhi wena awunalungelo ukusonda eduze kwabefundisi ushuthi uzofa uzobona into engabonwa maNazaretha sukugada umlilo nomuntu bayifile ebulawa umlilo hlatshwe imbuzi ukhishwa umlilo kwathi ngibuyisa inkomo zothingo 1998 November inkomo zothingo khona inkomo yayigwaza kakhulu seliyaphuma uthingo luyoyibuka inkomo sekuphuma ilati kanti isikhathi sokuphuma ilati lavela ulingo uthingo laflathela lathi la selisi kumfundisi umnguni nomfundisi uyikhali omdala lathi akamncane lo mfana ophethe ilati wathi ubaba yena mfana ongaqonywa khona eThempelini lathi uthi ngakamncane lazi labuza lathi akamncane la selikhuluma bengezwe lathi engathi baphuphisa izingane kwaphela iminyaka yawu4 ngizokuthi uyahlanya manje ngapha eMpumalanga wadla amagobongo amhlula wathwasa kwamhlula angazi ukuthi njengamanje isithuthi sigqunqile sibomvu ngiyacela bo baba noma ningasijwayela kangakanani noma singazana ngani ningasithumi into engakasifanele ningasikhombisi into engakasifanele ningasisondezi endaweni engasifanele nizosibulala nibulala nezingane esingakayizali ngisho khona ke into ekhona sengehlela ngezansi bangcwele ukuthi ngoba ngikhona ngikande umshumayela ke eThempelini bese kukhishwa imbenge kunikelwa kimi ayisuthi ilungelo lethu ningavumi ngaphandle mase kwafika umshumayeli walimemezela umfundisi walimemezela igama lakhe eThempelini ingelozi seziyazi kunosiko elenziwayo la ikhama kugcotshwa umuntu esingeke silikhulume futhi maNazaretha le ndaba ukuthi umhlaba usuyazi ukuthi unyazi libhabhadisa kanjani sinecala ngalokho ukuthi makuphunywa ngaphakathi kwenziwa kanjani makiwe entabeni ukuthi makiye kwabheka benza uqalwapi sinecala maNazaretha sikhombisa umhlaba into kwanami ngiyinazaretha akungakafanele ukuthi ngiyibone necala ubona inhlayisi uthi ihlezi lapha bayabika abantu bayanikela mama ngifelwa zingane ngiphuphumulwa zingane angibathola abantu abathile usuke kubulala eqeda lo mshuma lokuthumela umsebenzi ukwembatha kuswa lokho kufuye nakhe ekhaya ucotshiwa umenyezelwe igama lakhe lingenile endaweni efanele ukuthwala kuza lokho kufuye ukuthi fu
ey'nganeni zakho inkosi ibusise nikuzwile. Nkosi yami ngila ithemba lami Kuthande kwabengcwele. Siyabonga bantwana basezulwini ukuphiwa ithuba osukwini olukhulu kangaka kusuku lweSabatha ukuba asiguqe sifakaze ngeindaba zenkosi enkulu yasezulwini. Amen. Ngiyazicelela ke ikhonzo ezinhle ukuba ushembe ngiphe ebemabili bese ngihlala phansi. Lo guqile umfana kaMhlongo obheka umsebenzi kaNkuluNkulu la eSouthgate. Ayibonge inkosi. Bantwana basezulwini sisesukwini olukhulu namhlanje elwahlonishwa umenzi wezulu nomhlaba okwathi eqedeni kwezinto zonke lolu suku wayesethi asiyokwenza lutho ngalo, siyawuhlonipha. Wayesefika ushembe wathi sizawusabatha ngalo, wasipha isibusiso. Amen. Bengifisela ke ukuthi umuntu ngamunye ukuphakamisa isandla ethi ayikhethe inkosi yasekuphakameni ezibheke lo mNazaretha ukuthi usamfanele yini njengoba ugqokile, ukuthi lo mNazaretha ngomhla uphela ngeke yini ukuphike. Umuntu nomuntu azibheke ukuthi uhambo lukaShembe noma indlela kaShembe ngihamba ngakho yini. Ngiyakhumbula ngenye imini zikhonze ezinhle ubaba ekhuluma ethi ngelinye ilanga kunomame owafika enkosini inyanga yasezulwini ezobika indaba yengane yakhe eyahamba yogana. Ezobika enkosini ethi inkosi, umkhonyana wengane yami ubekade hambile yosebenza wabuye sebuya ngebhokisi. Kuthiwa inkosi yasezulwini yaphakama yayiseyibuza ukuthi njengoba beganile ubegana iNazaretha yini. Zihlobo zami, le ndawo esikuyona inzima kakhulu. Mawusuthatha isifungo sokuba iNazaretha ongathi ungaqonda ukuthi isifungo sobuNazaretha siyini, sithi zahlukanise nani, uyihlobanise nani. Ayibonge inkosi. Ithi ayisibuza inkosi yasezulwini ukuthi njengoba ibiganile beyigane inhlansuthi yini ehamba 23. Kwase kwamamathe kumame ukuthi cha ubengaganile inhlansuthi. Yayisithi inkosi yasezulwini ehena kunjalo mangabe ugana umuntu ongasili iNazaretha afuneke nazi bomama ukuthi lezi ingane enigadile zamakhosazana zinengilosi ka25. Zilindele ukuthi mayigana zibheke ngapha kwinhlansuthi zingagana umuntu oyinkunguluza. Ithi inkosi yasekuphakameni inyanga yezulu ithi ngalesikhathi egana thina boshembe esidawini safika uthando kumkhonyana saqeda nya.
ithi ngisho abethuba engafanga umkhonyana womntanakho ithi thina boshembe sasimenzile ukuthi eyihluphe lengane izibuyele ekhaya. Ongathi makhosazana noma zingakhona izinkinga ezikhona kodwa size singaweli ngaphandle. Noma kulukhuni bethi inhlansuthi ayilungile ngithi mina mabethi inhlansuthi ayilungile ngithi ke niboneni makuphela uJanuary. Makhosazana kithi nize nithi zingcono izingunguluza makuphela uJanuary ngithi ngiyabacela beyobheka lapha yana ukuthi makusuke kuvala umhlangano yini esuke yenzeka mangabe bengalungile abalungile bonke laba bantu. Nayi nje imende yaphuma. Akuba wena oyibhekayo inkambiso yakho ungahambi uyinikela ubalulu ubushiphu intombi ka25. Ithi inkosi yasekuphakameni ithi amakhosazana anengilosi enzima ka25 okuzothi mayigana umuntu oyingunguluza bese imbulala. Ngapha ngakithi kwahlabisa kunomuzi nje ababesindisiwe kukuhle. Besindisiwe laba bantu behamba besontweni ngamasonto kukuhle insizwa la ekhaya ikhuthele umama wala ekhaya ekhuthele befundizwe njalo ngamasonto beyinkonzweni. Sisendaweni ephelele ikhonze ezinhle zihlobo zami ushembe uphelela ayibonge inkosi. Bayasonta laba bantu ngamasonto kuhle bayasonta lensizwa ihambisa zonke izimiso zokuthi la ekhaya kuhanja kanjani esontweni khanja kanjani. Wayesefika unokufa yayisifa lensizwa base befika benkonzo yakhe kwakuhle bahambisa yonke izimiso zokuthi manje nangu siyambona zafika iprofeti ukuthi nangu ungenile ezulwini. Zenziwe imiso wahamba yonke into wangcwatshwa. Yangcwatshwa lensizwa uma wala ekhaya zihlobo zami uthunga amacansi. Sedlulile usuku lomngcwabo uyaphuma umama uyohlala ehlahleni njengenjwayelo uthatha imbongolo yakhe abangayazi imbongolo umshini okuthunga amacansi. Uthe sathunga lo mame yayisiqhamuka insizwa yakhe leba bathena bayibonile ingene ezulwini kwahalaliswa kwakuhle yayisifika kumama engaphuphi. Yayisifika ikhala ithi mama ngithema ngihamba ngafika ngaleya ngafika unyazi lasezulwini. Ezulwini angenanga ngithema ngihamba ngafika ezulwini ngafika kumunyazi ngiyacela mama ukuthi ungiyele onyazini uyongicelela intethelelo lithe wophatha ishumi uze kulo uyolifica ebuhleni bamaNazaretha. Wayesethi lo mama ngoba ukhunywa ngoshembe wayesethi hori Jesus nanti la ingane yethu singcwabile yangena ezulwini yini manje kwenzakalani. La ushembe uphelele ihlobo zami. Ngisho bekuthiwa kunosizi kunendlala kodwa ushembe uyena ngaleya kwethu nayibonga inkosi. Wayeselo mama ludlula lolu suku nangakusasa wayikhipha imbongolo yakhe wangaphansi kwehlahla yayisifika indodana yakhe yathi mama ifike yakhala mama ngale ezulwini ngifica ushembe uthi thatha ishumi uyongicelela intethelelo asikugcinanga isabatha uyofika leli ishumi ungicelela intethelelo ngifica unyazi ngale ezulwini. Wayesencipha lo mama ngoba akayazi indaba kaShembe wazi indaba kaJesu ukuthi lengane ikhuluma ngani. Wayesememeza eshayela izihlobo zakhe asonta nazo ukuthi ngicela nizongifunela umthandazo nayi ingane ikhuluma ngomoya omubi. Hayi izihlobo ezinhle sisendabeni ephelele sendabeni yesabatha. Base befika abangcwele bafika kwachela kwathandazwa ukuthi lengane ayingabe seyikhuluma le nto ngoba siyibonile ingene ezulwini. Bahamba kwakuhle kwalalwa la ekhaya mayivuka wenza ibreakfast wayesethatha imbongolo yakhe umama njengemihla wayoluka amacansi yayisiqhamuka lensizwa. Iqhamuka yakhala ithi mama ngaleya ngeneki ngifica unyazi lithi thatha ishumi uyongicelela intethelelo uyobe sengifaka ezulwini.
uShembe singamngabazi. uShembe ikhonza ezinhle uhamba naye la emhlabeni kuthi nangaliya kwethuna bese uyifica indlondlo yomsa. Wayesezaca lo mame, wazaca lo mame, wamncane edliwa ilento, wayesekhumbula ukuthi phakathi kwaleli khaya kuno-aunt wasemzini, kunosisi wasemzini, wayesemshayela ucingo ukuthi awungisize, nakho nginenkinga, umntanami ubuya nje ube njalo, ebuye ekhala, ethi ngiyomcelela into ethelele ebuhleni, ngicela ungisize sisi. Ungazibheki izono zami uma ngiza kuwe zawe mtana u-aunt wasemzini wathi sisi lunga ekseni siyavuka unyazi vele lukhona ebuhleni. Ukusa kwaziwa uye lo mame wayeselungisa walungisa lo mame ukuthi ekseni bayahamba bayonyazini. Uma befika enyazini ebuhleni bamaNazaretha bayifica indlondlo yomusa imini ihleli iqhiyeme iyanikelisa bayibika inkinga zabo. Base beguqa bafika lapha sekuphuma imbenge kuthiwa cha abantu abanikele ngapha kanti babonile indlondlo yomusa labo mame ukuthi naba bebuyela ngapha eceleni. Sasa siphenduka isisi kulo mame saphenduka kabi lesisu wayesethinta u-aunt wasemzini ukuthi nasi isisu siphenduka wayesemthatha emiyisa ema-ofisi. Wathi mabeqede ema-ofisi wayesemthinta ukuthi cha mawusuya kuShembe asidlule emanzini uhlambuluke ngoba kufanele uhlambuluke mawusuya kuShembe. Wayesehlambuluka lo mama base bephuthuma khona. Bayifica ihlezi indlondlo yomuhla iqhiyeme imukela inkinga zabo abantu. Siphambi kwaNkulunkulu ikhonza izinhle. Bathe uma beqhamuka sekunikela kobhaskidi kunikelisa abashumayeli yayisibabona into yasezulwini yayisithinta umshumayeli ukuthi biza labo mame bese bezofika. Babize bezobika lapha kimi. uShembe uzenzile ihlobo zami. Uzenzile. Base besondela labo mame wayesethi khulumani yini enizoyibika. Wayesekhuluma lo mame othunywe indodana yakhe ukuthi akeze unyazini. Wayesebika lo mame ukuthi Shembe thina sisindisiwe ekhaya ngithunywe ingane yami ithi thema ifika ngaleya ezulwini yafica wena uJesu angabisamfica lo besikhonza yena ngizocela ngaleli ishumi ukuthi ucela ukuthi umfake ezulwini. Yayisithi into yasezulwini inkosi ikubusise wase kuphela kanjalo. Wayeselo mame ephatheka kabi ukuthi ngisuke ezonela kude kangaka lo muntu unenhliziyo embi impela unenhliziyo elikhuni ngathi ngihamba ngendaba eserious kangaka evele ethi inkosi ikubusise. Wahamba lo mama ecomplaina ukuthi ngisuke ezonela kude kangaka lo muntu nje wasezulwini wathi inkosi ikubusise shothi unenhliziyo embi impela. Wayesehamba begoduka bekhaya wayeselala njengemihla wavuka njengemihla wayibeka imbongolo yakhe wase wagaya lamacansi. Yayisifika insizwa yakhe lo mame yafika isihle isimoyizela ingasakhali njengoba ikhala ithi mama ngizobonga uShembe usengifakile ezulwini.
uthi kodwa ngikutshele ukuthi nje ubuzwe kuphenduka isisu uthi ukuguqule ngamabomu isisu sakho ubenzele ubufakazi ukuthi mase ngibuya kuwena ngikutshele into enzakalile ukuthi ubenza ngamabomu uyena obesiguqula ngamabomu. Wayesethi mama ngiyabonga. Siphambi kwendaba enjalo siphambi kwazenzile uthi wayekhona umhlaba ungabikho uthi ilanga lingakakhanyi nezinkanyezi namanzi nemfula ingakampophozi ngamandla. Ngiyabonga abantwana basezulwini ngiyacela ukuguqa kwami ubaba ngingamkhiphi ezulwini nabangcwele bengahlubuki inkosi ibusise nikuzwile.